ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Sengkentay hakashnong ranghona ka bahab hajirang constituency hakasing sa jan ka arpulay tarik urisaw arajar arpuway kalayo sundon da ka ying Sengkentay ka bapaka balatay leng baka scheme SRWP hakajinglot ka bashilak arpo hajar tengka yakani ka ying Sengkentay la play pai ba da uba sustenance sotun MLA ka jirang constituency kumu kongsan hakajing don lang kinong yalam shnong kinong yalam ka Sengkentay na ka shnong ranghona bat ki khon samla habakran hagani kasngi u MLA ulapan pau ka jing sngo kemen ka bakraw hadien balayo ban play pai ba no yakani ka ying Sengkentay hagani ka shnong ka ba kum kilong kemi kiladon kam bandang pentulun yaki kam ki jam jong ka shnong uba sostane sotun ulapan pau ru yak jing sngo kemen ban yo I bagi long kemi hagani ka shnong gidon ka jingkit kli bat ka jingya teli ban pentulun ya shibun ki kam ki jam bantai ya ka yeng ka sem bat ka imlang ka salang ka balaj na ki kam sniu kam thala namar ki long kemi ki don ka ikhtiar ban yada bat wanra ya ka imlang salang kumba ki dei ki nonglom nongda ya ka yeng ka sem bat ki khon ki khti bat ka long ru ka jing itanat kumba bon na ki jaj reu ba shong ba sa ha ka ni ka snong ki dei ki karbi ki badang penne ya ka riti ka dustur bat ka kolshor tenrai hagani kasngi nakaliang UMLA ula IT ru da ki ksai tain shagi longkme jongani kasnong ki tiar shet shaga dorbar snong bat kumjo ru kapisa bandang la ban pen itnat shushu yagani ka yeng Sengkentay kade kasngi ka ba nakaliang jungang asgo ban ai ka burom ka bakraw ya pi baro ki senglong kme ka respect ka ba ma PPI ka peni ba ka society ka jongpi kade ka society ka badon burom bat ka society ka ba burom markilian iwe बहुत धन्यवाद कारडम कुबलेशिबुन for the respect आपका respect के लिए हम देखा आप लोग जिसा हम लोग का हमको respect किया ये मतलब आपका society या respectable society Kubleshibun, Kubleshi Ajangu, Yakajing, Priang Buram Kajupi, Yangi Baro Iwe Peiwe, Nadu Yanga Kumu Emily, Iparok Baro Iwe Wanlang, Napen Pau Yakajing Kublei. Kumu Emily, Ngasngo Ba Kadeke Kakam, Kabanga Hapen Pau Yakajing Sokumen. Shapi Baro Kipai Nong Song Sinong. Nadu Rang Ba Shnong, Secretary Shnong, Ki Executive Member Shnong, Ki Seng Long Kme, Bat Ki Pai Nong Song Shnong, Baro, Jong Kani Ka Shnong Rong Hana. Gaso Bat Pen Pau, Ye Ka Ching Kuplay, Pi Baro, Iwe Pi Iwe. Hoi, Nye Kendu, Nakapor, Shekapor, Bat Pi, Henry, Kani Kani Ka Sngi, Ka Bakarpang, Ka Ba Mangi, Ngiyo, Bani Shong Lang Kumne, Nakadaw, Jong Ka Jingyo, Ban, Kap Ribbon, Lane Ban, Plino, Ye Kani Ka Ying, Jeng Ki Seng Long Kme. Kani, Ngilayoru Ban, Ai, Ye Kiksai, Hanjan, Shaki Senglong Kme, Kiba, Ketop, Yaki Sao Po, Sao Pusaungut, Ki beneficiaries. Nangta, Gasoban Penpau, Yaki Jing Sokmen, Nagane Gaporu, Ba Nakaliang, Jonga Kumu Emily, Ngalabu Kerpang, Nangta Jopi Kashnong, Walabapi Klempu Kerpat yang Aro, Neng labu kerpang ke Kashnong, Ilawara, Ikinikikyo, Kijingdon Kam, Nakamenta ke Kashnong, Gujungti, Bat Kumju, Ilala Ban Nangyo Susyo Ban Ai, Yaka Pisa, Hau Hai Ba Omal, Nakamenta Ban Nang Penbit Penbian Susyo, Ban Pensna, Ekenika, Ban Nang Penitnat Susyo, Ban Nang Penhe Susyo, Kendiat Ekenika, Yin Jungi Senglong Me, Nakamenta ke Jingdon Kam, Gujungti. Tekalong ke Eka, Benta Kaba, Nakaliang junga ngapen pau ya kejing sokmen hakade kapor. Ki senglong kumi jong ke senglong hona barok kowe. Kade ka burom ke jongpi hakaba mapi pilayo nadu pentagesngi ban pinon kami kene ke ying ga gedgo kerwian. Ba lingba kene ke ying ka ba mapi pinsayo ban pinon kam kanlong ke kejing mentoy.
nak kementar ke unity ke jumpi ke senglong kami nak ketua bapinyo ban penon kam la kolong hak tanjan la de haki meeting la de kino ki jingnon kam ke bama pi penon kam nak kementar ke